Balič, slaba podaja Baliča. Zdaj pa priložnost za Kronavetra, strel Kronavetra in dobro obramba Freliha. Miškič je lepo zdaj podal proti Štiglecu, podaja pred vrata, priložnost in ponovno Frelih. Tomič lepo proti Benku. Tam Alves podal je proti Kronavetru, priložnost in gol! Rok Kronavetar, 12. minuta in Olimpija vodi z 1:0. Takole z velike razdalje težave in potem preko gola Benko. Za trenutek David Kovačič, eden izmed številnih mladih igralcev, ki se uveljavljajo v posavskem prvoligašu. Zdaj je znova nevarna podaja, streli mimo gola. Dobra zamisel, ali bo Savić dovolj hiter? Da. Približal se mu je Kulinić, Savić gre v preigravanje. Savić pred vrata, priložnost in preko gola. Je takole podal proti Štiglecu, Štiglec pred vrata, priložnost za Savića in 11-metrovka. 11-metrovka v korist Ljubljančana. Kronavetar bo poizkušal doseči gol z 11 metrov. Rok Kronavetar, strel in gol! 2:0 vodi Olimpija. Drugi gol na tekmi za Roka Kronavetra, skupaj 5. na 21. letošnji tekmi in Olimpija vodi. Ponovno Miškič, žoga pred vrata, Ledo Kapuna, strel Kapuna, preveč proti sredini vrat in tokrat brez težav za Freliha. Škrbić lepo do Kovačiča, znova Škrbić, odkriva se Šturar, potegne biti nevarno, podaja Šturma, Kovačič preko gola. Oba kota Krčani izvaja v drugem polčasu, poizkus zdaj le Škrbića. Pa je, situacija je kakva je, specifična, jednostavno nismo imali izbora nego pobijediti. Jedno mi je žao što nismo riješili sve u prvom poluvremenu jer smo imali toliko šansi, toliko dobro smo igrali da je stvarno trebalo završiti puno većom razlikom za nas i onda bi igrali za kuš drugo poluvrijeme. Ovako smo se malo ušli nekako, ne bih reći nervozu, ali nepotrebno smo jednostavno sami se vidjeli u situaciju da moramo potrošiti više energije i malo pogubili konce igre u nekih prvih 15 minuta drugog poluvremena, ali sve u svemu fenomenalni su dečki bili ponovo. I sad je to sve došlo do zadnje utakmice. Biće u svakom slučaju zanimljivo, ali to je tako, izgleda ova sezona će ići do kraja. Ne, to me jezi, ker smo šli v tekmo zelo boježljivo, strahospoštovanje. Ok, bi razumel, če bi nastopili mogoče zasedbo, ki je nastopila v Domžalah z mlajšimi igralci. Danes izkušenejši in sem na prvi polčas bil zelo razočaran. Zato tudi nekaj višjega tona v polčasu, vendar v drugem polčasu pa so bili fantje bolj sproščeni, pokazali nekaj več za naprej. Nismo zadeli, neke situacije smo imeli, vendar mislim, da je Olimpija zasluženo zmagala. Poznala se je ta želja po rezultatu in jaz sem lahko samo čestitam.